Kublai pi barok ngi priang sngobhai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Para syua bangin pai syaki kubor ke babnya ngin ya pet syua ki mat bekongsan. On shimti ke company bertemai ban penyat ya ke jing syakri ke 108 hapo artayo ong ke menteri ke tenat ke kuat ke kia ikong amperin lingdo. La penkut ya ke pemblang nongkrem mentah ke sengi hapadeng ke jing ipu iping da ke jing wan saki daki hajar ngut ki breu. Pendan buram ka KHADC ya Reverend JJM Nichols Roy ha ke sengi lingkuk sengi yap ke bah nreu pusau jong u. Bat la rakhi ya ka All Souls Day ha Shillong lakin mau buram ya ki bahayeng bat ki bait baton. Ki kubor ki babnya. Ka company bertemai kan sa shimti ban penyat ya ka 108 hapo artayo. Ka menteri ke tenat ke kuat ke kia ikong amperin lingdo hinin ke sengi ila pentip hapadeng ki kenram ki baya day bat kani ke kam. Ka menteri kalai kendu bat ki nong trei ke 108 ila penpau ka jings ngohon ba ki nyau teli ki company kilawan ban terwa shimbwai ha ka sien ka baningkong ka bapen scam ya ka jing persang ka sorkar ban yada ya ka hok jong ki nong trei. Ila penpau ru babaro ki company ki bala pha ya la ki jing odor la batha ya ki baken pha ya ka rukom trei kam ki nong trei ka 108. Kani ka jing temu ka kentup ya ki insurance kumbala kular da baro ki company ba kentup ya ka kuat ka kia la da klat no bat la da ja ka accident. The government is trying its level best to ensure that rights of our 108 workers are protected. So, as was the plan, I had promised them in the previous meetings that once the bid was getting progressed, I would brief them on what is it that we have in mind, or what is the plan of action we have in mind to protect the interest of 108 workers. Ka syat nongkrem ke bala julong man la usnem kala kutno hapdeng ke jing ipu iping. Tang hajan ke yingsat ke baidei ke yingsa jong kasim ke hima keriem ka don ke madan ha ke bala pendep ya ke pemblang nongkrem. Kene ke jaka keladap da ke jing isyong kun jong syong kun habaya ki bahayeng ke yings im bala senran da ki nong shat ki nong put nong tem tenrai bat ke jing siat sulai hapdeng ki pat ba bawan pet kai ki bala shlei hadu ke jaka baki knya ki kriam. La senran ye ki thai shat da ki rang ha ke riam tenrai ki bashat hapdeng ke jing tit ke ksing bat ke tang muri ka bala penkemen ya ki nong wan pet kai. La penlong ya ka syat nong krem ban aingo ya ka belai sensyar ban yo ya ka jingot ka bapahu pahai bat ya ka roi ka par jong ukun bin riu. I'm so happy to be part of this dance once again under the leadership of our Ba'im, which is called Ba'im the King, and very senior king of this Jatmariu of this region here in Meghalaya. And you need to understand also that this dance that we have today, it symbolizes the cultural heritage that we have and also the cultural identity. Ka menteri ketenat ke rap karyang ikong amperin lingdo ila ajing mut ya ki kun jong ki nong rap ba kin yarap ya ki kemi ki kepa ha ka rap karyang lada kimle kan wan ra jing e ya ki kemi ki kepa nong rap. Habakran ha ka workshop stakeholder consultation workshop halor ban play ya ki lat ki lenti ha Meghalaya ka menteri kalau ong habakran ya ka jing rap ka baklem dawai ha ka jela kalau ong bahadu menta arpusau hektar ka jaka kilong ki baklem pendon kam dawai kumbala penshisha ba ki nong rap kila sngoto ya ka jing kodor ka rukom rap baklem dawai. Good morning. Children of farmers should go back to help their farmer parents. Otherwise, it's going to be difficult. We have a very old-fashioned concept of farming in the state of Meghalaya. We need to change that. And it is people who will change.
Concepts are changed by people, players in the farming sector. Government cannot come from the outside and change the mindset of farmers. Khasi Hills Autonomous District Council Hindin Kasngi kala pendan buram ya ukpa ka 6 schedule uba Reverend JJM Nichols Roy ha ke lingku sngiap ka ban repusau. Habakran ha ka ni kasngi u CEM ka KHADC uba penyat sings em uloong ba ka jingpen klan ya ka District Council kan long ka jingsiu keliang ka babhatam ya uni urang ba. Ulong ru ba u Reverend JJM Nichols Roy ulong ubreu bala Shitom ban penklan yaki Autonomous District Council. U sembut CEM uba PNCM uba Bindo Matau Lanong kila don lang ha kani kesngi. Implementasi ketika sini berkerpang, nomor baru likely kita nak rekam jangka council yang kenduk lang ini. But next time ba lingba ki kubor ki banmi na kani ke jeng kenduk ke berkerpang ini. Ki faiba kin suku ya ka board ke ikhtiar jangka council ya ka bangidan ya ka executive committee Iban ya ke legislative, ban iban ya ke judiciary. Lembat ke pertai berok ke wei kipat reungat ke balang Katolik ha Shillong kila rakhe ya ke All Souls Day ha ulom jingtep ke balang Katolik ha lai mekra menta ke sengi. Ki reungat Katolik kila wan kila kenmau ya ki bait baton jengki ki bela klat no ha ke ba kila penlong ya ke jingduai halor umot jingtep jengki. Ki bahaying hasem bat ki lok ki jor kila led ban bu sentiu bat thang mombeti. La penlong ru ia kamas ha ulom jingtep ha ka bau Archbishop ke Shillong u Victor Lingdo ula don lang rengkat. Ka Jowai Polytechnic kabala seng haus nam 8,000 iwei hinen kesngi kala penlong ya ke Technophilia Exhibition kaba pen inam ya kiriti dostor bat ki jinglap batemai. Ka ADC ke West Giant ikong DV Lingdo ila longkum ikong san ha kene kesngi. Haba ajingkren ikong Lingdo ila banjur halor ke jingdon kam ke jingnang jingtip kaba beteng da kaba kentho ba ke jingnang jingtip kam don jingkut. Ila ay mensim ya barok ki balai don lang ban perkhat syabar ka kenro ban lap ya ki buit betemai ban yakran ya ki jingkren ki batei ban trei shitom bat ya trei lang ka wei. As a student, you learn even from a young boy or a girl. If you want to learn, you can even learn from a young boy or a girl. So, learning, there is no limit to learning. As you move, as you step forward, you'll find that you learn more and more. Halor ke jing dawa babun balang ka Didi News Meghalaya kala penjelan ya ke jing ai kubor na ka 10 minit syaka khatsan minit nado ka santarik unai weng 8,000 apulai. Kinong pet kila ban pet ya ka kubor Khasi ha ka pon reshiteng janmit bat ya ka kubor ha tien pareng ha ka por nyo beji janmit man la ka sngi. Nado ka santarik unai weng 8,000 apulai kapor na kabentaki kubor Khasi bat pareng kan sakila. Pila ban pet ya ka kubor Khasi ha kapor nriu shiteng janmit bat ya ka kubor pareng ha kapor nyo beji janmit. Pila aru ban pet ya ka kubor ka baman nakasngi ha ka YouTube channel jong ka Didi News Meghalaya. Mentangin ya pet ya ke jinglong jingman ke sun meneng ha Shillong. Ka jingshit kalong 4.0 degree Celsius bat ka jingkriat kalong khat 4 degree Celsius. Ka jingsngam ka hau kalong san pusau na ka shispa menstep bat san punyo na ka shispa janmit. Ka sun meneng kala ban rang ha Shillong bat haki jaka bamarjan. Shua ban poi syaka bukut jong ka thup kubor yang pet biang sa shisin ya kimat bakongsan. On shimti ke company bertemai ban penyat ya ke jingsyakri ke 108 hapo artayo ong ke menteri ke tenat bekot ke kia ikong Amperin Lingdo.
ลาเป็นกุดยากับปมบลังน้องแกรมมันตากสงี้ฮับประเด็นกับจิงอีพูอีเพ่งดากับจิงวันสักขีดากิฮาจาร์งดกิบเรียวเป็นดันบุรมกับ KHADC ยาอุ Reverend JJM Nichols Roy หากับสงี้ลิงคุสีเขียบกับบาเรือผู้สาวจงบัดลาราเคยากับ All Souls Day ฮัชลองหลักกันมาบุรมยากิบาฮยิงบัดกิบาอีดบัดทอนแต่ปรลอกดักกิตุกิคุบอร์นี่ละปอยชะกบุกจงกทุกคุบอร์จงีมันตากะจันเมียหาดูบังเงินเดชมยังบัดพีละชายกะสงี้คุบเลยพีบารอThe share market unlocks with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe?